hlekana Afrika Dzonga hlekana mixero mgalala FM kombandlela ukuhlekanisa kwalonke ngisela sitiche surkonga ukhona ngisela la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo kumbe weni kuma audio streaming yamgalala fm.co.za mina nikhalanga Pet Mathebula ne war smart wa jima hlanga mashiketano wa jajana makuna la ndada za kwamkela mixero me koronga ngisela sitiche surkonga bor la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo kumbe weni kuma audio streaming yamgalala fm.co.za enzela website yamgalala FM ubona lokuba ku website wabula yini hayi swilo swi endlela ku sami shashasha yana ka website ya Munghana Lonene FM ya kota ku vona ku endleka yini i ta swivona loko hi ku website ya xitichi xa rixaka va ya kha hi vulavula yini hi ndlela yole kheseli ku va u hi lombe ndleve kasi ke timhaka ti tele mingisero mina kambe hi la ku languta n'we mi vitaniwa ku middle class hi nkarhi wa vurhangeri bya president Thabo Mbeki a ku vuriwa leswaku middle class lava va tirhaku va hola lava va kumixana na medical aid sweswo ku tani nhlayo ya vona a yi kha yi tlakuka swinene kambe ku fika nkarhi se yi sungula ku andza ka 2008 loko va ku ve na ku ngoka ka economy ta misava ivi middle class yi va hansi ka ntshikelelo swinene sweswiwani timasipala ta ku tlula 130 ta Afrika-Dzonga ti tlakuse tihakelo ta toho ku sukusela namuntlha tihakelo ta toho ti katsa na timhaka ta gezi se ra durhela ra ku ra chavisa se xivutiso ku va ku n'wina tanihi vanhu lava mi nga vatirhi ngopfungopfu middle class n'we mi nga na tibondo n'we mi hakela a hi vuli ni vula ku a swi talangi yi va ni mi byela ku a swi talangi munhu a belela mukhukhu ivi a xava gezi loko munhu a belela mukhukhu minkarhi yo tala o berija se n'we mi nga na tibondo n'wina mi tala ku va mi ri na mi kha mi hakela na gezi xiyimo xa muxaka lowu mi vona onge Afrika-Dzonga loko yi kha yi famba hi ndlela leyi mi ya tikuma mi ri ka xiyimo xa njhani hi ndlela leyi xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni xona namuntlha hi lava ku va hi dzika hi xona gezi ra durha malahla ya huma kwala kaya switichi swa gezi leswi nga kola swi tirhisa malahla ku na ku vulavula ka timhaka ta leswaku kumbexani Eskom loko a yo privatiziwa van'wana tipolitiki va ala swin'wana swa leswi swi ndlaku va ala van'wana ve ri i mhaka ku van'wana va voho van'wana tipolitiki lava va na tikhampani leti ti nga le ku tirheni kole ka Eskom se va swi tiva ku loko ku ve Eskom ayo va ya private a va ta hetelela na voho kumbexani va nga ha ringanelangi ku tirhela laya tlhandlaka mbirhi Eskom yaleyi vulavulaka yona yi hi durisela ku gezi hi yaleyi loko yi ri swiphiqweni va teka mali ya hina ya xibalo va yi nyika se hi hakela hala na hala gezi ra koho se n'wina mi ri yini mhaka yaleyo ke hi swona leswi mi lavaka ku va hi hanyisa swona la tikweni ra hina na kasi yin'wana leyi ni lavaka ku va hi bula yona namuntlha hi timhaka ta ku loko ze ku fika nguva leyi ya vuswa leyi nguva ya ku va vafana va ya khandziya swithuthuthu leyi yi ku hetelela ku va na swinawanawani na milawulawu leyi hetelelaka yi vekiwa a migangeni se ni lava ku twa ku kahle milawu leyi yi vekiwa hi vamani yi veka hi hosi a vulavule na vaaki yi veka hi vamani milawu leyi hi ta kota ku twa ku yi veka hi ku milawu yin'wana na yin'wana leyi vekiwaka la Afrika-Dzonga yi fanele yi fambisana na vumbiwa bya tiko leri se loko hi ze yi tsandzeka ku famba na vumbiwa bya tiko leri swi va xifaniso xa kahle xa ku xiyimo lexi xi hetelela xi va xa ku loko yi nga fambi na vumbiwa a yi vi ri ka xiyimo xa kahle se hi ta twa n'we kwalano mi angula mukwini 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela u tshame u ya kamba rini wena ku xiyimo xa we xi njhani xa timhaka ta swa rihanyo kumbe pasi ri nga ri khoma ra ha ri ra wena u hetelele rini ku ya kamba hi ku na swihehlo swa ku van'wana va ku loko va lo tshama va ku phaphara va twa va ku ve we lovini ku ve munhu le ku jikajikeni kwala na pasi ra yena mara pasi ra yena van'wana va n'wi byela ku pasi ku ya hi vulavisisi byi komba sweswo se a hi tlhariheleni timhaka ta vuxokoxoko byebyi hi va ku hi ri na byona tatana Mongwe Emmanuel hi vito hi ta va ka hi bula na vona va hi byela ku hikokwalaho ka yini ndawulo ya voho kumbe xiyenge lexiya xi ndle pato ha khale ngopfu ivi ri tlhela ri fanele ri kwamuka le a hi ye kona hala ka Maphophe na loko hi kha ya ka Makuleke i va mani ti-engineer ta koho nako ku endliwa yini loko ti-engineer ti nga tivi ntirho mi thola ti-engineer ti nga pasa hi ncancanca na a hi ku timingisela mi ni vulavule ngopfu ani 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela sweswiwani i sungule hi byela ku we timhaka leti nga khoma to hi ti ivi kusuka kwalano hi ta dzika hi liya timhaka ta middle class
ivi hi ta bula na mongwe ivi hi ta bula na hi timhaka leti ni nga vulavula hi tona ta milawulawu leyi vekiwaka hi nguva leyi ya ngoma hi ndlela yoleyo u hoxa xandla yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula i 0860 002543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 744 3911 inhlekani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula nga ku vulavula nyana hi nkarhi wa apartheid mina ni endle plan B hi nkarhi wa apartheid a ku ri na switele leswi a swi ta swi langutisa leswi mi swi endlaka ene a swi feyile mi sungula hi vuntshwa sweswi a ku feyili nchumu leswi sunguriwaka xi endliwa xo endliwa ku hava la xi langutaka i ntiyiso president va swi lava ku swi endliwa mara a ku na valanguteri lava swi langutaka ku swilo leswi swi endliwa swona na so i mhaka leyi a South Africa yi hi tikelaka ku hava mulanguteri swo endliwa swo swi nga ta endliwa swi fasa swa sweswo so i mhaka yo tika ngopfu laha tikweni ra ka hina hi le ka Masombe Republic a hi le ka Banana Republic banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM kumbe ndlela ya mukeneni loyi a ri muyingiseri wa wena wo sungula Nkhensile Dagen xivambo un'wana wa vanhu lava nga va nga ni kecerisela swilo swa mina le ka makuleke leyi kambe mitsuri tana ya mukeneni loyi a ri muyingiseri wa mina wo sungula nhlekani Botsat papa mi pfukile hi pfukile buti wa mina mi njhani ngwe moni xeweta Botsat xeweta muhumelerisi ni xeweta na vayingiseri va Munghana Lonene Afrika wa vulavula hi buti Botsat leyi ni yi tisaku yi nga tisa ku kanakana ngopfu ka vanhu vo tala na ku ka va nga twisisi ngopfu nchumu hi mhaka ku leyi ni nga yi vula yi ta va yi tumbelini nyana ka vanhu vo tala Botsat loko ni khi ni languta ne aka timhaka to fana mo ni nyika example timhaka ta ku issue contract ne aka timhaka ta swikontiri aka timhaka ta ku renovate ti-government buildings or any contract leyi fambisanaka na government ne vanhu lava va government va generate system yin'wanyana system leyiwani mi nga ni vutsi ku vumbhoni bya kona byi kuma kwini mara ni na byona and mo ni nga byi veki ngopfu moyeni mara mo ni vula leswi ni tivaka swona loko mi ri ka government mi humesa contract va kona lava nga tshama va dlayiwa contract yaleyo to fana teto va ta ka wena va hesela va ti-construction va fika va ku kombela ku hi kombela contract ya so loko wena i ri munhu loyi a issuwaka ti-contract i fika i ala va hesela voni va va na matimba ya ku kota ku tiva vuxokoxoko bya wena va tiva na ku tshama kwini n'wana wa wena i nghena kwini xikolo nsati wa wena i mani mi tekane rini information yo fana leyo like personal information ivi loko swi va tani va ku threatena if you don't give us this contract this is what we're gonna do and vanhu vo tala va chava ku humela ahandle va vulavula ntiyiso va vula ku ri hey we are coming across this kind of a problem even then va hetelela va issue contract ka swidyondzi swa ku endla contract or swa ku endla swikontiri masise Botsat so and vonani Botsat va hesela va government va dya njhani aka ti-contract loko ti-hawks vo nitwa a va ta swi investigate swi swi vulaka va ku nyika contract ya 200 million I'm giving an example va ku byela ka contract ya 200 million hina mali i mali muni wena ya xikontiri i mali muni and mali leyiwani a yi transferiwi aka ti-account and yi nyikiwa cash munhu i fane a yi withdrawiwa yi nyikiwa cash ku yi nga vi na vutandzi hi Xivenda yi nga lavisiseki ku hi kota ku swi tiva ku i transfere mali i transfere mali na loko va investigator va nga koti ku kuma link ya ku wena i nyikiwe contract njhani or mali ya wena i yi tirhisise ku yini i nyika mani na mani because vanhu lava va ta va ri implicated aka contract yaleyo na loko va tshuka va investigatiwa so loko swi ri swa Botsat ne xikulukumba lexi ni nga xi vona mina ti-construct moni ku vanhu lava va nyikiwaka ti-contract loko va nyikiwe contract va endla xi lexi va fanele va xi endla ku nga xikontiri no nyika example a va fanele loko va heta ku endla contract loko a hi nga ri na corruption ku ta vanhu lava va nga ta fika va pasisa patu rero ku patu leriwani ri endlisiwe xiswona based aka information ya ku patu leri mi ri tirhise ku yini because vanhu lava va tiva swa xikontiri va swi tiva ku xikontiri xi endliwa hi yini na yini mi faka yini na yini ku xi kota ku va xi tiyini ku xi nga lasta 20 years ku fana xikontiri lexi nga ta hi ntlangu xa kusuka a Gaza Beef xi ya
a elini ma xi vona xa khale xikontiri lexiya xo vona ti-pothole mara hi za hi twa complain ya ku xi kwamukele hinkwaswo so a swi fanele swi investigate-wa sweswo loko mi heta ku ndla contract munhu a investigate-iwa ku mali ya contract leyi nga mi nyika yona ya 200 million mi yi tirhise yini na yini na yini invoice ta kona ti kwini and then loko ti-invoice hi ti vonini and then hi kota ku calculate hi vona even then va kota ku ndleni va kota ku pasisa construction yaleyo ku construction leyi yi fambe kahle and then ntirho hinkwawo wu tshamisekile ku nga ri na vanhu lava nga nghenelela va tipolitiki because vanhu lava tipolitiki vo hi vona va hi onhelaka tiko mo ni mi byela xi xin'wanyana nimitweni boto wa mina a ni swihehlo hinkwaswo leswi mi nge le ku teni na swona nimitweni boto wa mina ma ni twa van'wani ku vona va angula va ku yini ku se hete nkarhi wo leha hi ka hi vulavula hi swihehlo Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. ente yesu mingiselo mugara lona FM palamende ya rixaka hi yo mhaka mi kuma ku hi yingiseriwile se ni na vumbhoni ku ha yingiseriwa a Zimbabwe ha yingiseriwa a Mozambique na le Eswatini va yingisela hi yo mhaka a hi ri na hosi Sengwe le ka makureke na hosi Mapai van'wana lava va ngete khalango i nga ni rimali loko yi le moyeni ha mi yingisela manayi a ni mi rive katsongo ni mi rivele kambe ha khensa swinene ku va hi kote ku hlangana eka ntirho wukulu swinene lowu a wu tikomba ongeti wu yimela SADC loko hi languta vavurhumiwa lebyi a byi ri koho kambe hayi hi gimetile yaleyo mhaka hi le ka leyi a hi amukele nin'wana mingiseri loyi nhlekani enhlekani dotpet na ku hlekanisa vayingiseri hinkwavo va Afrika va vulavula a khensa timhaka ti tele ma kambe ni to langusa leyi ya gezi ya ku durha ka gezi liya ya ngoma hayi i customer law i nawu wa xintu loko ku ve hosi yi dile vuswa hi nkarhi wa ngoma yi vhe ya tshama kwele aka tifulete ta kwele a ngomeni nga na switututu kambe loko yi tshamele tifleteni laha la kaya hala milawulawu leyi va ku yi vekiwile a ku twananiwi na vaaki yo yi veka hi mama milawu liya before yi tshama ngoma ni va swi tiva ku n'anga ya ko leyi nga ta yimisa ngoma hi mani se ku va ku ri na leswi va nga ta swi hlamusela ku hayi loko ku ve mi ri na mitirhi mikosi emitlangu mi nga chayi ti-radio va swi tiva ku va kha va endleni se va tivisiwini se ku na yin'wana milawu ya bohiwa loko se vanhu va ri kwele mara liya ya general ya swa ti-radio ya ku celacela va suka va byeriwile kambe radio yi onha yini loko a hi nge xikombiso sweswiwani mina nkosi ku tele laha vanhu mi nge twanani loko se mi vulavula va kha va ku rito hi khalanga mi kuma ku khalanga hi munhu wo vulavula kambe lexiya xi ta n'wi pfuna ku amplify rito mi ala na swona no swi na nkoka va dokodela ku na minkarhi yin'wani va tirhaka swilo swa vona va ku leswi swi la huwa loko ku kha ku ba swipikara swa endleka swi ya dlonyola matihlo ma swi vona so ku na swin'wana hi nge vulavuli ku na mapapa vo tala mapapa va dyaku va pasa tsikeli yana ni vatweni no ka leyi ya gezi ma vona gezi mati rihanyo i swilo leswi va ngo hi ti-basics evuton'wini a hi luxury a hi tinidzi loko swi nga ri kona u nge koti ku hanya se mabindzu ya ku fana na gezi i ma-government lava va ngete va unbundle lava lava ku se ku va na ti-section tinharhu vo lava ku yiva ntsena kambe swilo leswi swi fanelaka swi endliwa hi government so ti-price leti ti endliwaka sweswi i mhaka ya ku matshan'wini ya ku va swi tiva ku swilo leswi swa ku endla ti-basic needs se vo lava ku endla vubindzuri ku ve mabindzu ya mfumo ma ku tisa ti-service a hi ma ku ma langusa ngopfu ku bindzura hi yo mhaka mi kuma ku sweswi gezi ra durha ende sweswi handle ka lava va Eskom mi kuma ku van'wani va ri na swibokisani swin'wana ni nge vuli hi mavito swa tikhampani mi kuma ku to koleka na ivi ti yisa ka masipala wo karhi kambe ka un'wana wa private sector so swi nyanya ku durha swinene so mali leyi a yi fane yi hakelela vana xikolo kumbe swin'wana yi helela ka gezi se a ni ta tsundzuxa government hi ku hi na malahla lama a ku yo pfariwa ti-station tin'wana ku nga ha endliwi
malahla va ku vele a Europe veri ma nga endliwi ku ta onhiwa xibakabaka mara vo va kha va teka malahla ya hina ma famba ma matikweni ya le handle a ku pfuxiwe tindhawu letiya ta ku endla gezi hi malahla then reriya ra kusuka a Mozambique veri Cabo Bas a ti pfuxetiwi loko ku ri kun'wana a ra ha ri ku fambeni swipelupelu sweswi vo ngo swi le ku endliweni n'hweti wun'wana wa jara la kaya u le ku endleni ka swa tisola hala vona Free Cape ku ri ku va ku ri na mixaka yo hambanahambana ya ku endla ku gezi ri va ri ri kona mara government a yi tirhisi mali yo tala ku investa ku vanhu va kota ku kuma gezi hi mali ya le hansi hayi hi xava ingaku se ho xava tilebulu ta swin'wana ku gezi hi nge hanyi hi nga ri na rona hi sweka hi rona hi chajisa hi rona tifoni swilo hinkwaswo hi endla swona va nga bindzulisi kunene swilo leswi swi nga swa basic swi fana na swa mati na wona ma nga durhi vanhu va za va tsandzeka ku hakela a ni lava ku kombela sweswo ni kombelela vaakatiko nemetweni 0860002543 i makumembirhi ntlhanu timinete ntsena yi bele awara ya 12 ni byeli ni ku loko mina ni kha ni vulavula nganga ya kona leyi yi baka ngoma swi kavanyeta yini loko hi kha swi vula ku emugangeni leyi nga na ngoma va ha ri ku yingiseleni sweswi yi timini ready ku endleka yini loko va yi timangi hikokwalaho ka yini hambi ku ri nkosini unene mi nga vuli ku hayi ku chayisiwa ku vanhu va kota ku twanana ku amplifyiwa marito ku tsandza yini swi onha kwihi a hi amukela n'wana mingiseleriwa hlekani swi yini mi ngo ti nyika vusiwana hi mina ni nga vanga ngoma a mina ni swi kumisi sweswi mi ni dyi vuswa alanga wihi hi n'we mani vito hi mihasa ni tshembe ri ku pasi hayi ni ta ri email khalanga wihi tolo ni hundziwi hi timhaka ni kha ni mi yingisela swinene ne a ni twa ni lava ku hoxa xandla ka liya ya GNU mara ni lava ku papamala hi mhaka ya nkarhi ku ve na switshatshana la swa ti-vote ivi swi hi veka ka xiyimo xi hi nge le ka xona xa ku ka ha ri hava vandla leri nga na matimba mo helela ku fika leswo swo ri nga fambisa mfumo kambe lexi ni nga xi xiyaxiya swinene hi lexi i ku ri loko ho languta xikongomelo xa GNU loko se yi tumbulukile leswi a swi ni tsakisa a ku ri timhaka ta ku kumbixani wun'wana i ta languta wun'wanyana kambe se ingaku tikondlo na ximanga ku na ku hambana swinene ma swi tiva swi sukela kun'wana kolomi ya ka va NHI ni vulavula hi DA sweswi na va bela ivi swi katsana na swin'wana switandzhaku laha va xungetaku na ku budget a va nga yi support kambe loko hileswaku a vuton'wini ni dyondzi leswi khalanga xin'wana na xin'wana mi fanele mi rhanga mi languta xikongomelo then leswin'wana mi ta gobagoba mi ya mahlweni se ni vona ni swi fanisa na timbyana ma vona loko ma vona timbyana hambi timbirhi tinharhu kumbe yin'we mi ku sa ivi ti luza masema ti to tlhe ti jika ti vuya kwala mi nga kona se na mina ni vona ingaku ti luza masema la a ta ha swi koti ni vula hinkwavo lava nge le ka nhlangano wa mafumelo kumbe ka mafumelo mahlangano hi kwihi laha swi nga biha kona laha swi ni karhataku kona mina i ku ri swikongomelo leswi nkarhi wu le ku fambeni minete yin'wana na yin'wana siku rin'wana na rin'wanyani hi ya makumu ka laha ku fanele ku tlhe ku langutiwa ku loko ku votiwile ku ta va xangumani sweswi tin'wana ti-political party ta ha humelela ivi swi endla ku hina vavhoti hi ve hi hangalaka ivi swi vuya kwalaha ka GNU lexi a ni ta tsundzuxa xona loko onge na twiwa a ni ta ku swi tisa ku yini leswaku mavandla lama nge le ndzeni ka GNU xin'wana na xin'wana kumbe swo tala swa swona loko mi nekile nguvu laya loko yi ri yo basa na ya wasi na ya xitshopana un'wana na un'wana i lava muhlovo lowu n'wi sutaka kumbe lowu n'wi tsakisaka mara onge ti lahla masema loko swi vuya ka ku ikuleri ha yi tiva mintlhontlho ya kona na sweswi veri ku ta va na mbulavulo wa rixaka mina ni teka Munghana Lonene ku ri mbulavulo wa rixaka ra mehe hi mhaka ku loko o endla scorecard ku ri hi kwihi laha Munghana Lonene hi nongonoko lowu
wu nga fika wu nghenelela ivi hi tika swibokisana mi ta swi vona ku swi forma part ya mbulavulo wa rixaka hi ku veni loko onge impela mativa kusukela kwale ndhaku hi khe hi langutisa ku loko mani a vulavula i vulavula hi leswi mara varhangeri va hina va kha va hi yingisela ku kuna leswi aka muganga ya ka hina a hi ta kota ku swi lunghisa hi nge se yimela mbulavulo wa rixaka lowukulukumba lowu hi nga tiviki ku wu ta hi veka kwihi hi mhaka ku vanhu xin'wana na xin'wanyani munhu o vona mihlovo wo tshuka a nga ha voni wun'wanyani leswi se ku tirha kwirimba ma vona loko va ku munhu wa nganga leswo wo nganga a wa ha niki na ti-reason NHI yi nge tirhi bela yi nge tirhi budget yi nge tirhi so i ku nganga na ku kokela na tlhelo mara hi rivala xikongomelo xa kuno a tiko leri hi ya yi aka rini ikhonomi sweswi a ni ri ku yingiseleni ka mbulavulo ka SAFM ku vulavuriwa hi timhaka ta tisita letiya loko ma langutisa vuvabyi lebyi nga kona ka tisita xikongomelo a xi ri kahle ngopfu mara mi endla njhani tisita leti mi kumaka ku na nawu lowu ve nge i PFMA ku hava no va wu landzelelaku tibodo hinkwato ti capturiwile o veketeriwa vanhu lava va fana na timbyana ku famba tlhelo leri loko ni ku sa i nga yi hala wena yana hala to lahla masema hi vuvu ene swi vava ku hundza mpimo hi mhaka ku tiko ri le ku saleleni andhaku hi timhaka leti a ti fanele ku vula un'wanyana a ku na ti-services kumbe ku na phakelo lowu ku lavaku mfumo hambi lowu fuma njhani i nga ta ka i nga swi koti ku ya xava mati anandoni ma ta byala tindhawu wu ri wexe i ntirho wa yini wa mfumo i ngo swi kota kumbexana i la ku vekela thangi kumbe yini kambe swikolo ikhonomi i ntirho wa yini wa mfumo lowu mina ku ya hi mina hi ku gimeta khalanga wu nge le ku gobagobeni hi leswo a ni voni ni vona ximanga swi hetelela swi ku garingani wa garingani hayi nemetweni hi sweswo mingisero munghana none fema hi twini ku mahungu ya misava awara ya n'we ta emsekwini kusuka kwalano hi twa ku n'wina middle class mi ri yihi mahungu u kayelele eka Afrika wa vulavula se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi busy ri mandela a nga lwelangi hina u lwele mafolweni ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka mandela yoloyo a va hi suse ka mandela yoloyo mandela kambe na n'wina ma hoxa loko mi ku a va hi suse mi vula n'wina na mani a ni hoxi okay mina a va ni suse ka mandela yoloyo a nga ni lwelangi suse mina ka mandela yoloyo mandela vanhu lava fanekele va ku mandela yoloyo i maforena lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government you know ku ri ku xavisa vanhu mabili mara va nge se mandela kona u lwele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula imakumenarunharhu timinete ntsena ku bila awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka munghana lone FM komba ndlela hi leti mi swi twile loko va ku tihakela ti tlakukile a Joni hi le Joni ntsena ti tlakuke ka timasipala ta ku tlula 30 wa toho la tikweni timasipala leti ti katsaka na Polokwane kwala ni nga koho a Tshwane Nelson Mandela Bay Durban eThekwini sweswo se tihakelo teto ti tlakukile kusukisela namuntlha na timasipala teti hambi ku ri Giyani hambi ku ri Kamalamulele hambi ku ri ku nga ri Kamalamulele ku ri Collins Chavani ku ri ti tlakukile tihakelo se ka va lava va hakelaka se xivutiso ku va ku tlakuka loko ka tihakelo n'wina mi nga ka middle class leyi a yi kha yi ndlandlamuka hi nkarhi wa khale ka president Thabo Mbeki kusuka kwalani yi nga ndlandlamukangiki ku fika laha hi nga kona sweswi xiyimo xi njhani hi n'we phela mi hakela ku tibondo hi n'we phela mi hakela ku gezi lava va nga na mikhukhu va nga zi va mixisi a va hakeli gezi na nchumu va bridgini hinkwavo loko va kanetani kwala se va nga mixisi va miyenga va ku ha fana a hi fani a va hakeli gezi va matshami nkani a va hakeli nchumu se swi swa muxaka lowu n'we mi nge le ku hakeleni matitwele ya n'we hi wahi loko xiyimo xi tetani hi ku ikhonomi yi le ku mi tshikeleleni sweswi ni vulavulaka nxavo wa mafurha ka diesel wu ta tlakuka kwalomu ya ka 84 ku ya ka 82 cent ka 84 na 82 cent swi hambana hi mhlovo wa yona diesel yaleyo diesel yaleyi yi pfunaka ku tilori ti suka hala ti ya hala hi diesel yaleyi yi pfunaka ku varimi va kota ku tirhisa magandaganda ya vona loko a wu ni ri hala ka hina ni ta ku materetere
sweswo hinkwaswo swi ya vuya ka mani ka n'wina middle class mi angula mukuyini hi lava van'watipolitiki ku na swihehlo swa ku van'watipolitiki va le ku vuyeriweni le ka Eskom va na mabindzu na Eskom ya leyi durisaka gezi ri durhela hina a mi vuli nchumu a hi tekeni lori wa ku tshungula nhlekani Ilekani minjhani Bootpet? hi pfukeni minjhani bata Hi pfukile Masinga kwala Pretoria. inkomo papa Bootpet a ni lava ku hlamula leyi ya timhaka ta magezi. Timhaka ta magezi Bootpet ku ta fa hina swisiwana. Ku ta fa hina swisiwana hikuva a ni tshembi ku va swi langutise timhaka ta ku hina hi hluphekaka. Hi ta swi hanyisa ku yini ku ve vona va tipolitiki va le ku kumeni ka mali na va le ku endleni ka mali tlhelo. swisiwana mi vula va mani Swisiwana hi vula hina ka hi nga tirheki mara hi kha hi hakela gezi. A swi vona a hi tirhi mara hi zama tindlela hinkwato ku hi kota ku hakela gezi. Ende loko va kha va engetela hi ndlela yaleyo hi hanyisa ku yini a swi endlisa ku yini i xiyimo xo tika xexo va hi tikisela Bootpet va hi tikisela ka va kota ku langutisa ende ntsakisa ku va kota ku va secha lembe na lembe ku i vanhu vangani va nga tirheki i vanhu vangani va nga le ku tirheni van'wana va le ku onhekeriwe hi mintirho ma twisisi hi laha va fanele ku va langutisa kahle ku a swisiwana swo fana na hina ka hi nga tirhi ku makete mintirho nga yi kumi ya swi endlisa ku yini ha hakela njhani gezi ya sweswo ku hi ta tirhisa hi bridge na hina hi ta bridge ka masokisi mara swa tsandza ka mintirho ku hava a hi tikisela hina swisiwana Bootpet ni kesisi kambe loko ri ku swa mi tikisela n'wesiwana mi ndla yini hi ku n'wesiwana hi n'wi mi va vhotelaka phela vanhu lava mo va nyika matimba ku va ta mi xanisa Bootpet a ka ha ri na phati leyi nga ta yi vhotela yi nga ta ku pfuna hi nchumu ka nkarhi loyi nga kona un'wana na un'wana u ti lunghisela swa yena swa xikhomeni xa yena mindyangu ya yena va ni twisisi ka hi hava unless leti ti nga ta nghena sweswi or yena tikulu wa hina xivambu loko ku nkarhi n'wana na yena u ta va tihi miehleketo ya kahle ku tiko leri leri u ta ri khoma kahle hi nga zama ku hi vhotela phati yin'wana mara lavan'wana lava ko fana na moya loko ya hala na hala Bootpet ku hava munhu wo ti vulavula ku ta mi endlela mi ve mi tsutsuma mi ya ku rhumi ya fika mi vote a yi endlanani ka tololo swi ta swi helela kokwalaho ma vona loko se mi sungula ku vulavula hi mavito loko se mi sungula ku vulavula hi mavito se mi ta hi vangela swi vulavula hi rivalele ndlela leyi a no vula ku na hina hi ta vulavula ivi se mi kuma ku a hi nga fanangi hi vulavulile ma swi vona se a swi na mhaka kambe hi mi twile buti wa mina na khensa swinene ku mi tena tlhelo rero kensa mina inkomo ku nghena ka munghana lona nkesi ya ma amukela buti wa mina khensa 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula emakumembirhimbirhi timinete ntsena hi se ba ora ya 13 a hi amukeleni n'wana mi yingiserile nhlekani ni mi amukerile ka munghana lonene FM i nhlekani yer langutani kwalani foni ya n'wina yi na tibati nga ni ta network eyeyeye a hi sunguriseni mi njhani hi pfukeli papa mina ya ku loko ku endliwa swilo swikontiri kumbe ti-building ti nga vi ta quality lexi xi endla a hi kona a hi swona sweswo hi vulavulaka swona hina hi le ku vulavuleni hi xiyimo lexi hi nga langutana na xona sweswi xa timhaka ta ku tlakuka ka tihakelo lomu ka timasipala ngopfungopfu laha swi khumbaka lava hi va vitanaka middle class sweswo hi hundzile papa a hi kumeni un'wana ncindani va lava hi swona leswi va vulavulaka hi swona lava va vulavulaka hi swona hi lava i nhlekani mi amukerile ka munghana lonene Ai khala ngampfukini. bota mina hi pfukeni n'wina mi njhani Ai pfukumula na xikala vito. no como xikala vito ku mi ri yini n'we No man kale ya gezi ne. Ku na vanhu lava mi kuma ku va tiyimisele ku va nga la ku hakela gezi mara mi kuma ku nkarhi wun'wani government a yi tekeli nhlokweni ta mi nyika xikombiso mi tshama ndhawunyana yin'wana mi nga mi yi vona loko mi hindza mi ya Pitori before Petroport ku na miti la ka left yi mshayina laha va ri le Valmansdal ni ti kuma ku vona na na yi vona a yi phangiwa yi fayiwa ivi yi tlhe yi phangiwa yi fayiwa ivi sweswi yi phangiwa vanhu va vhe va tshama hi tshameni kwala khalanga moni ku ni na 3 years hi na gezi a yi hakeli gezi a yi hakeli mati mara a swi lava ku na swi right mara a ni twisisi ku le ka hina a va hi tekeli nhlokweni leswi nga na hinkwaswo swo ti endlela hina hi hexe but a swi lava ku hi kota ku xava gezi ku na hina va ku
yi hoxa xiave ka ikhonomi ya South Africa but a swi le ku endlekeni sweswo va endle kwala tiministara va yi vona ndhawu leyi mara a va la ta endlela nchumu a ku na mapata ku na nchumu ndhawu leyo ani mino a mi lo tshame nkani kwalano no ndhawu yi pasini khalanga ku maphepha ya komba ku ndhawu leyiwani yi legit a ku na a hi tshamangi hi nkani hi nge a double story laha yi tshama hi nkani swi impossible ni vula loko mi ku yi legit mi vula yini hi ku tiva ka mina mfumo loko wu pandza switandi wu vekela ti-services ivi vanhu va kota ku ya tshama n'wina n'wina kwan'we ku rhange n'wina loko andhawini ku ze ku rhanga n'wina yi vi legit yaleyo a hi pfumelelaneni mina na n'wina ku rhange n'wina mi aka na switsundzuka na loko ku akiwa ku fayiwa ivi ra vunharhu vanhu va hetelela va tshama loko va za va tshama swi la ku se maphepha a mapasini from accord loko mo nghena ka Google mi cheka mi ta yi vona ku ndhawu leyiwa mara leswi mina n'we hi nga twisani ka swona hi leswi loko ndhawu yi va yi ri nawu yin'we ani a yi fani na loko mi sungule hi ku tshama ku ri matshami nkani leyi nga nawini hi leyi vanhu va mfumo wu fika ku vekela tiphayiphi ta ti-services leti ti lavekaka ivi va ku stand number 207 hi lexi stand number 206 hi lexi sweswo se n'wina mi sungule hi ku tshama hi yo mhaka sweswiwani swi ka swi hlwela hi ku mi kuma ku na masipala a wu ri hava na mpimanyeto wa ku wu ya ngetela switandi hi tlhelo rero hi swona vulaka swona n'wina mi lo ya khoto mi ku mfumo wa hi susa hina hi lava ku tshama ivi khoto yi ku anakeni loko vanhu vo ze va tshama tin'hweti nharhu ku ya henhla a va ha susiwi loko mi va susa mi fanele va lavela ndhawu yin'wana se a swi vuli ku n'wina mi nga fika sweswi mi ku a yi ri mi fike mi xava xitandi n'wina xi ka xi ku xitandi na mama ma swi vona xi nga na mara ku na mepe na street name la na no mara swi te ndzhaku ka loko n'wi se mi tshamini hi swona ni vulaka swona mara point ya mina ku ri ya ku ha swi lava ku ndla swilo swa right mara a ni swi va swilo so hi fanekele hina swi hindla yini because ni twisaka va hi vonela ku va hindla loko ku na malayiti ku basini na vusiku mara n'we swi lava swi swa right a hi kumeni van'wana hi cinda lava va swi lava swa right vo lo tshami nkani laha ni vitrini vuta vena 0860002543 i khume nkombo timinete a yi save awara ya mbirhi awara yan'we a hi amukeleni lava nhlekani ayi khalangu papa mi pfukile i pfukile njhani na a ni mi tivi kambe hi ku twa kunene mi kha mi vulavula ni hleketa ku mufundhisi khalanga a ni mfundhisi no ares yana ni matli hayi a ni mfundhisi khalanga swo ni fanela kumbe ni ta va yena okay hayi timhaka ta gezi khalanga laha loko ni languta mhaka leyi ni nga ku hi ku angarhela khalanga hina a hi na va yimeli lava va nga tiyimisela ku pfuna tiko hina i mani la okay mina khalanga sorry ni a ni voni ni ku ri na vayimeli lava nga tiyimela ku va tiyimiseli ku va lava ku pfuna vanhu va tiko kahle problem hi ku xo sungula khalanga loko hi rila hi ku xota mali ka Eskom swi vula ku hi fa hi languta la mali yi humaka kona ku sungula before hi la ku yi chela hi languta la yi humaka kona yi huma kwihi mali na yi huma ka swilo swo fana sweswo mi ri ku vulavuleni na van'wana kwalano sweswi leswi government yi nga aware hi swona sweswo yi swi tiva high and low ku ri swo ku humeleleni mara va endli nchumu hi swona i problem yo sungula yaleyo khalanga loko hi vuya ka timhaka ta ku hakela swo fana ku hi sweswiya swa xivuriso xa hina Maxitsonga Machangani xa ku boha leyi kokaka khalanga as long golonyi famba or xikomu xi famba mara ku i mani a nga ku tweni koka ku vava a va ha ri na mhaka na swona sweswo loko i swilo leswi vhele a swi fa swi langusiwa khalanga ku swi ta fikela kwalaho ka ku na va lava va hakelaka va twa ku ri waste ku hakela ka vona i ntiyiso ngo leswi mi swi vulaka ku loko n'we mi tshamini mi kha mi hakela gezi ra 1000 mi kuma ti-units ta 300 ku ri na loyi a nga le ku hoseni gezi ku a tlhelo ka n'wina a nga ri ku hakeleni na peni exactly ene lava a va fanele va ndla xan'wana nchumu va nga ndli nchumu hi swona endli nchumu ene a hi ku a va endli nchumu hi ku a va swi tivi va swi tiva mara
a va na mhaka na swona va swi tiva ku vo ku ri ku loko ko xota swin'wana yeya loyi a nga ku hakeleni ta tatisela yena so mi kota ku swi ku i tiko ra ku a ri na formula a swi tiveki ku ri ya ku ro fambisiwa hi ku ntsena ri na mavhilo na ku ma ta poca a ku na loyi a nga le ku swi langutiseni ku siku rin'wana ri nga poca vhilwa leri ri ta lava rin'wana a hi vekeni rin'wana a ku na munhu loyi a nga ku swi languteni swilo sweswo ni ta mi nyika example khalanga hi laha ni tshamaka kona a kaya since ku nghenisiwa gezi 2006 laha ni tshamaka kona a ni se tshama na siku na rin'we ni bridge ya gezi ra le kaya mara ku na ku ti-next door ta mina a ni byele straight munhu a ku bridgini gezi xavi gezi rhamberi ra 300 a ri heli how can I feel loko ku ri ku na swi tiva ku na munhu loyi ku a tlhelo ka mina ene swilo sweswi disturba yini kalanga loko ku ri na munhu loyi a bridgeaku na ku a tlhelo ka wena gezi ra wena ri affecteka ri dya ngopfu ku tlula leswi a u tiva ku ri dyisa swona mara swo fana u ta ripota ka mani kalanga u hambo ripota va na mhaka na swona va lava va tirhaka hi swovo va tlhela ku va ta va bridgela a wa ha swi tivi so u pfuneka kwihi ene n'we mi le ku xaveni gezi ene wo xava hi ku wo tirha kahle kalanga wo xava hi ku na wena u lava ku swilo swa wena swi nga ku fikeli laha u nga ta hlekutana hi ku kalanga loko ni nga ri ku tirheni kahle ivi ni tlhela ni bridge ya gezi va ta suka va ta va ku va tima va lava 6,000 ni ya yi kuma ku hi 6,000 kalanga mara va lava 6,000 ka mehe a ni ri ku landzeleka nawu hi lowu na vo ma 10 years a nga se hakela na peni o bridge straight life wehe siku ngoto wa endla sorry ku humanyana netopikini khalanga ku na swin'wana swo khale ni kha ni vulavula hi swona loko ni senda ti-voice note a ni se tshama ni swi vula moyeni ku na swin'wana a swi ni khomi kahle ene naswona i problem ene ni ta swi endla se na mina khalanga hi ku ni karhele na mina every time loko no ya kaya hi taxi khalanga vanhu vo jampa ti-toll gate khalanga o jampa straight munhu toll gate live ni jampele u ti-toll gate ni ri ndzeni ka movha more than 5 times sweswi ene na mi se swa ni fikela nkarhi wun'we ku ni jampa na mina why mi jampa toll gate ku na munhu ku wa mahlweni ka toll gate ya maphorisa mara va va endli nchumu so na wo ta zoteliwa ku jampa ene siku wo nga ta jampa vo to ku khoma hayi sweswo mi nga ngheni swi nga endleka mi kuma ku na valava va jampaku va moka a ni n'wina movha wu va wu nga ri wa n'wina ma swi vona mi nga kuma ku loko va ya ku theleleni va hlangana na swona sweswo mi nga ngheni swa endleka siku va yaku ku theleleni va hlangana na swona ku mi tshama mi hindza Kranscorp n'we se sweswo kambe mhaka yikulu yaleyi ya ku hi nga ndla yini ya leyi ya ku sivela timhaka ta ku nga biwi yaleyi nge le ku kokeni hi yo leyi hi fanele ku hi solva yona ene mhaka yikulu ku landzeleliwa nawu khalanga mhaka yikulu ku hina ka tiko ra hina ku feyiliwa nawu once u feyila nawu khalanga ku ta landzelela lava wu chavaku ntsena mara lava nga ri ku na mhaka na nchumu nge wu landzeleli hi yo problem hi nga na yona ni mi twile papa danki inkomu middle class hi vulavula na n'we hi n'we mi nga na vana a tiyunivhesiti loko mi ku mi la ku ta ku mi kuma NSFAS yi ku hoyo wa ringanela we loko ku yi la ku tsutsumela hala ka i kumanyana li RDP yani va wa ringanela we ya kuma bond yi ku hikwa loko i ku yi la ku khandziya thekisi va makhonani va ku xi mo khandziya thekisi mi ri thicara loko ya xava movha petroli yi tlakuka vhiki na vhiki hi n'we hi vulavulaka na n'we mi ri yini loko xiyimo xi titani un'wana mi yingiseri hi loyi ni hlekani Putpet papa ni pfukile na valava hi nga vona pati hawa hi hlayisiwile ni ta kombela ku va xikala vito inkomu papa Putpet loko ni tshamile masiku hinkwawo se no ti hleka a na ha swi tivi swa ku ni ti hleka yini nkarhi wun'wana ni ku no ti khutaza xiyimo xi tikile u ngo za u hlekete marito ya mutswari siku rin'wana loko a ku yimanyana swin'wana u nga swi endli swi tele kambe u nga swi endli swi tele u ku na wehe wo lava ku tala ku ti lunghisela eka mundzuku lebyinene loko hi languta ebond hi leyi yi le henhla loko wa ha langutile ebanki na koho kwalaho u nga teka ebond interest rate ya kona yo yi le henhla swibokisana swa magezi swi nghenisiwile loko wa ha sungula ku nga ri swona wa ha ri ntirhweni rindlwini loko wu vuya va ku a ku teni va gezi
va te va ta hoxa xibokisana xa gezi rindzeni ku te va xibokisana xa mati swo hambanile. Bootpad hi le ku tweni ka ku vava manje kwala garage hoxe xigirigiri nyana na xo nga tirhawa ku swi ta antswa loko ne mpfula na xo xa durha a wa ha swi tivi swa ku swi endlise ku yini ku va ku na ku loko se yi ku mudluvela ku wa wisa wo boheka ku va u famba u ya tirha swin'wanyana leswi nga ta kota ku nghenisa mali ku ri u kota ku hanya hikuva va le ku ni feyileni varhangeri va hina a swi nandziki. So sweswi swi nga tita Bootpad hi ku vona ka mina se ni lo swi amukela ku va ku tihleka karhi ni ku sweswi ni vula ku ni ngo ti khutazana ku ni ku tlela vana va ta tlela loko un'wana na un'wana a vona opportunity nyana ya ku va a nghenisa mali yi tsanana a yi nghenise ku ta kota ku dyiwe xinkwa liya ya ku loko ku yiwe ntirhweni yi nghenaka va tlhela va yi teka hi to va nyika hi kota ku swi hakela liya yitsongo yi nghena ku kota ku xaviwa xinkwa liya yitsongo yi nghena ku va pfa va kumanyane na muneti hi leswi ni vona nga ku se swi ta va so hi nga ha tshami ku nne hi ku hi yimele wo ntirho wulu wa wun'we hi nga na wona a ka ha nandzikangi la tikweni ene loko ni langutile exo xi endla xi koho mara a va lavi ku ta swi languta va ha lava ku tatisa eswikhwama leswa vo leswi nga tala khale mara swo ku ta tatisiwa everyday swa hi swi tama swi nga ri na nchumu ni khensile Bootpad ni ta yima mahlweni karhi ni ti hleka ni ti khutaza malo swi ni hlekisa ku swona ti hlekisa swi sweswo a ni lava ku ta cinca ti-topic ku ni yin'wanyana na ku loko karhi ni famba kokwalaya ni vone tindhawu ri ndlela yin'wana no hleka radio yi koho veri lo ti hleka a amukeleni ungani mikiseri twa ku ri yini 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM nhlekani Bootpad aye mpfukelena mpfukele ngovo mpfukile akenza Bootpad hina hinge hi va lava ti middle class loko zama ku yimisa nhloko mfumo wa ba zama ku yimisa hala mfumo wa Bootpad maka ya gezi ne gezi is the source ya mfumo loko ku nga ri na gezi loko gezi ri gonya vanhu va nga ri ku tirheni va hela va fika laha se ku ya ku bridgeway ene ku bridge swi vula ku mphakelo wa gezi wu va na ntikelo wa tikeriwa loko tikeriwa swi vula ku se hi vu tlhela kwele ka ti-load shedding loko tlhela ka ti-load shedding Bootpad tifeme leti ti fanele ku ti hi nyikaku mintirho ti le ku fambeni hikuva ti nga ha koti ku endla ti-production ta tona ene hayi ku mfumo va swi tive Bootpad loko ho va hi languta mhaka ya ti-load reduction ne load reduction loko mo wa vutisa ku why ku va na load reduction va ta ku byela ka transformer yo karhi ya tikeriwa a yo tikeriwa namuntlha va timaku va va kha va swi vona ku ya tikeriwa hi katsongo ko va vanhu va ri ku bridgeni Bootpad so swilo leswiwani mfumo wa hina a wu le ku hi tekeleni ka nhlokweni ende ndlela yaleyo hi leyi se mfumo wa hina kumbe tiko ra hina se ri nge le ku loveni hi ku loko hi languta hi ndlela yin'wanyana Bootpad loko sweswi ku le ku gonyeni ka tipetrol loko ku gonya gezi ku gonya swakudya ku gonya petrol ku gonya swakudya loko i zama ku endla nyana xibindzwana hala vahlampfa va kwa a wu koti ku nyakaza loko u zama ku endla swin'wanyana vahlampfa va kwa a wu koti ku nyakaza hayi ho vahlampfa va kwala a wu koti ku nyakaza yini va vandla yini vahlampfa Bootpad swiphaza a swi nga ni swiphaza shop swi endla mali yin'wana yo tala ngopfu Bootpad mara if loko mo cheka vanhu lava nga le cooperating ka ti-spaza shop lava illegal a ku loko humeleleni ka nchumu hi swona loko mi cheka nawu wa South Africa a wu pfumeli no pfumela ku ri muhlampfa a ta laha hikuva a ri wu chavela hwawa a ku i ta ku dyondzeni ka xikolo ku a fika a pfula ma-business mara ma kona ma-business mo lamele ku tirheni sweswiwani a na ha ku vona nyana clip nyana yin'wana ku ri illegal immigrants va le Congo a Cape Town a va ri ku strikeni i kota no strike tikweni ra munhu ku ve yo sera so loko hi tsandzeka ku va hi kota ku secura mintirho leyi ntsanana
for vaakatiko va South Africa ku va kota ku phema xo karhi botpet hi ya kwini as tiko loko hi tsandzeka gezi hi tsandzeka petrol matiko laman'wanyana magezi ma chipini botpet ko ra hina ntsena ri tlakukela ku henhla ende loko i ri muakatiko i kha i hakela gezi i kuma makhelwani phela botpet loko ho languta kahle vanhu lava bridge ya gezi ko tala hi lava va nge le ka ti-middle class munhu u kuma ku akile na ti-aircon hinkwawo muti lowu hinkwawo mara yo hakela gezi hava i boka ku ya kwihi a tlokola ro reriya tiko ku va na loyi a holaka mudende vakokwana wa hina na vanhu vakokwana wa hina they are very honest botpet va ri ku hakeleni ka gezi ntiyiso mara loko se timhaka ti biha va ta va ka Eskom va ku hi ta ku endleni ka load reduction va timela va lava va nge le ku hakeleni ka gezi va ivi tlhe hi languta vona hinkwayo kasi va lava nga na hoxeta ti-economy hinkwato ti-room hinkwato na ti-electrical fence vo va nga ri ku hakeleni ka gezi ntiyiso mara hi ya kwini as mfumo loko hi tsandzeka ku va wona mfumo lowu fanele wu hi rhangelaka wu hi komba ku okay ingaku botpet loko ni swi veka kahle ingaku mfumo wo tsakela ku va u tshama u kha u hi tshikelela tani ku hi olovisela ku hanya Nemetri. swa vava botpet Nemetri buto nemetri hlayisekani mani mi ri vahlapfa va kwa va kwala ku hefemo ku hefemo loko hala Afrika va famba ku tama China hi nge pfuki Nemetri hi swona botpet mi ta vona n'wina ti-radio teta ku va vulavuli ti-roboto mndu ari bye bye i-automation mixer mixer lo vulavula hinkwanu maka a yi amukeleni n'wani mixer lo 0860002543 a ku na munhu la 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM sale timinete timbirhi na hafu ku va hi ku fika maka awara yan'we ta vuya yisa mahlweni twana n'we mi nga rhumela ti-voice note kambe hi tekeni lo mixer nhlekani ayi papa mina ayi njhani i pfukele hi nga vona but awa pfukile I can't yo mhaka ya gezi na sweswi hi hluphekisaka xiswona na ku heta va lava van'wani va kumbe se no ti hleka na mi weka lava se no paniseka nkarhi wun'wani loko ni tshamile ku yo ndanta yini kwa ka timhaka ta gezi va swi tiva vo like ku humelela hina va lava Eskom na va lava van'wana va nga kwala henhla mara loko mi vona ti-rate ta kona yo ti le henhla ngopfu so lexi va fanele va endla xona a va milawu liya a yi tirhisiwi a va hi va tirhisa milawu a sungula kwale henhla kwale laha hinkwavo va ndlaku swa yini na va ka hehla kwale palamende a va vuyi futhi va ta like un'wana na un'wana a tirha ntirho wa yena a sikwini na ntshembo wa ku ri na swi nga vuyela matshan'wini lomu ya makaya lomu ya ku like gezi ri nga tlheli vanhu va xava nga bridge hinkwaswo kwa swi kahle swi nga vuyela matshan'wini mara yo leswi nga xiswona le ku hluphekeni kambe hi nga huma njhani ka xiyimo lexi huma njhani huma yo liya ya kwini na vona va ka kwale palamende a va vuli va ku n'hweti leyi na ku tirha n'wana na n'wana la rhangelaka i xitichi xa gezi n'wana na n'wana va lavaka Eskom office hinkwavo a va yi va ya endla leswaku ri n'wana na n'wana a ya lomu ya makaya a cheka hinkwako vona kwale palamende va ku ri chekani timhaka ta gezi ku humelela yini n'hweti yin'we ntsena va tirhisa milawu ya vona phela swi nga kwa yi tshama yi tirha milawu leyi va nga yi tsalatsala so vo yi tirhisa n'hweti yin'we n'hweti 30 days yi tele Nemetri okay siri swinene tlhelo rero mi nga ta na rona awara ya n'we henhla ka nhloko hi lawa mahungu ya misava na mani Nkosinathi Chauke Nkosinathi eJohannesburg Thembisa Alex Nasowethu ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela ukayelele eka Afrika wa vulavula sweswi ku ya vulavuriwa hi swa voluthuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko i vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli yi lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlaya yena a va ha ri kona ka ha ri ha ko sa vatukulu va vona
so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va ye va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i n'wana nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano palamende ya rixaka leyi afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlekani botpet na muhumelerisi ncindani la tlhelo la ka Afrika wa vulavula mina khumba leya tingoma botpet ya minawu leyi hina tiko le Bushbuckridge Mambombo botpet tiko ra hina botpet lembe rin'wana na rin'wana ro ra ku rhanga ri bangoma hi xitalo ku tlhela ku ri ro ra ku veni ri salela ndzhaku ku veni tingoma ti huma botpet hetelela hi nga swi tivi swa ku kahle a minawu ku va ku veke vurhangeri atikweni kumbe n'wini wa ngoma ye wo suka tivekela minawu because every year ya complain futhi loko ri me ni complain ngopfu botpet vaakatiko van'wanyana lava twisisa ku vana va fanele va ya exikolweni hi nkarhi va va yima na me van'wanyana va nga yimi na mina ni nga koti ku twisisa ku a nkoka wa ku veni vana va fanele va ya exikolweni hi nkarhi vo ka va nga na mhaka na wona na kumbe vo ka va nga swi twisisi botpet ti 2 weeks back ngoma se Mambombo a yi biweni tikweni ra hina botpet na xikola xi nga se pfala but hi ve na ku twisisa just because ku tsala a va hetini mara loko swi yala ku veni tingoma ti huma botpet still ti ta tlhe ti huma tingoma leti nga bangoma ndzhaku yoho ya salini na vana va hina va nga se ya xikolweni so hi koti ku swi twisisa botpet ku hi fanele hi ya rilela kwini hi ya rilela ka mani inkomo botpet a mi ri na xikala vito kwale Mambombo botpet i hlekani na muhumelerisi kwala ka Afrika wa vulavula xikan'we na vayingiseri loko swi ta ka mhaka ta gezi na mati vukorhokeri byi le ku tikeni ene va ka va gonyisa gezi ri ya henhla mara loko no mi byela ku na miganga yo tala leyi yi nga na ti-extension a va swi koti ku ri va ka Eskom va ya va nghenisela gezi ene swi boha ku loko se va za va ti lavela tintambu va koka a endla ti-illegal connection gezi ri tikeliwa ku va na ti-load shedding se lexi nga kona vukorhokeri a byi le ku tsandzeni bya gezi na mati laha a to hlupheka kahle hina vanhu va tima ingaku hi twa ngatini hi twa hi ku biwa leswo byeriwa kunene na ku khomiwa munhu a huma a ni twa ngaku vanhu a vile ku swi twisiseni that's why valungu minkarhi leya khale a va biwa vanhu lava khale ene a va twa vanhu lava khale a hina va sweswi hi twa ngatini na problem ya ku hi twa ngatini botpet a hi twi tindleveni hi twa ngatini botpet vukorhokeri nge byi kumi sweswi suka rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona emakume 3 timinete emakume 11 timinete ku bela awara ya 13 ka nhlekano wa siku ra nhlekano lowu mingisero mugara lona FM na ngana ka Afrika wa vulavula hi ku tisela ku wona kusuka leni a studio 2 hi le Polokwane nhlekano lowu ila ku bula na tatana Mongwe tatana Emmanuel Mongwe ba suka ka ndhawu leyi timhaka ta mintirho ya vaaki magondo na miako lava hi lava ku bula na vona la hi langute ngopfu ka timhaka leti ti khumbaka patu leri ni nga famba hi rona na mina ni ri vona ku vandle patu a ri na lembe patu leri va ri endlile kambe ri na mabuloho mambirhi lawa se ya nga rin'we ri khukhuriwile na leswiya swo vekela lomu matlhelo swi sukile kasi lerin'wana xikontiri xi kwamuke kunene ku saya magoji laha ku fambeki no fambeka se xivutiso i ku kasi ndzawulo yi hava mpimanyeto wa ku loko vandle switirhisiwa va hetelela va kota ku swi lunghisa loko swi onhaka ke Mongwe inhlekani hi mamukereri ka Munghana Lonene FM enhlekani khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene a ni kha ni famba ka gondo rin'wana kusuka a khona 18 ri kongoma ka Bevula a ni swi tivi i R man a ni swi tivi sa ti R kambe patu rero ri na mabuloho yo hlayanyana kambe mambirhi ya hlakarile ku ve mi raha ku endliwa sweswiwa ma ri tiva ku na a ni ringete ku vula leswi khalanga ku ri hi na ti-report nyana ta ku vonaka ta mapatu lawa ya nga na ti-problem lawa ya lavaku maintenance ni ta tsundzuka ku ri ka budget leyi
MEC va nga yi veka ka n'hweti leti nga hundza loko va veka mpimanyeto wa budget ya hina as a department ku na mali ya maintenance leyi nga ta va yi maintaina man'wani ya mapatu ya lawa ya nga na ti-problems but mapatu ya lawa hinkwawo hi nga kuma ti-report ka wona already se ku taskiwe ti-engineers kumbe lava nga na vutivi swa vutivi bya swa mapatu ngopfungopfu lava nga le ka entity ya hina ya Roads Agency Limpopo ku va ya va langutisa mapatu ya lawo mi ta tsundzuka ku ri hi tshama hi karhi hi kuma ti-report but swin'wana futhi yin'wana leyi nga yi vulaka i ku man'wani ya lawa ya nga ti-R roads i mapatu lawa ya bilonga ka Sanral mara hi karhi hi vulavurisana na vona MEC u ringete ku va a va na meeting na vona ku vulavurisana na vona ku ri va fast tracker issue ya ku va va maintaina mapatu ya lawo because ku na mapatu yo tala lawa ya nge sweswi ya na ti-pothole man'wani mabridge ya vavisekile man'wani ku ri a ya ha ri ka xiyimo xa kahle kambe rini swi lava ku sungula rini leswi tatana Mango leyi maintenance leyi ni vulavulaka hi yona maintenance leyi ni vulavulaka hi yona ku na leyi va nga vulavula hi yona ya ka budget va fanekele ku nga ri khale va fanekele va sungula hi wona but ku va na lawa ya maintain hi lawa hi kota ku hina as a department hi kota ku wa maintaina lawa ya nga laveki ku ri ku vekiwa mpimanyeto wa budget kumbe njhani because switirhisiwa hi na swoho ka department ya hina yeleyo hi leswi hi va ku hi karhi hi lunghisana na swoho loko hi va hi karhi hi kume report ti-engineers ti ya langutisa hi kota ku va hi tsutsumela kwale hi va hi ya lunghisana na mapatu ya lawo ya nga va ku ya va ri na ti-problem kambe ti-engineers leti mi va ku mi ti rhumerile Mongo ta swi tiva hi ku loko ti ri lunghisa xiphiqo ivi ti tlhela ti nyika xitshunxo hi maendlelo ya lama ma nga onhaka ku sunguleni swi vula ku va swi tivi ni vula leswi mhaka ku na blow leri ni vulavulaka hi rona ri nga ku nga kokiwa mavona swa tipala leti ya mi ti vekela ku la tlhelo ka blow la ni switincisi swa swibeleliwa swi khukhuriwile swi ya wela na leriya ro sungula a ri khukhurisiwe sweswiya i nga ri ti-engineers ta n'wina ti tsandzeka me vulavula hi ti-low lying bridge bridge ri ra xikontiri xa n'wina ni vula bridge leri mi vulavula a ni ri mabridge na ya ku hambanahambana na low lying bridges leri nga bridge leri nga ku a hi bridge lera lerikulu ku va na bridge lera lerikulu loko hi ku low lying bridges mina n'we nkarhi wun'wani ngi ku a hi nga swi twisisi kahle hi ti-engineer mara ku va mabridge ya kona wo ya hambanahambana hi na lera low lying bridges ku va na bridge lera lerikulu leraku a ku na ku ri movha kumbe yini yi nga hundza but also a ni ri mabridge vhele ya endleriwe ku ri ku kota ku ri ku va mati ya kota ku hundza ku ri na timovha ti kota ku hundza hi la henhla so hi na ti-engineer ta ku hambanahambana leti nga koka hi hale ka Roads Agency Limpopo na hale ka hina ka department lexi nga ko i ku va ya va endla assessment leswi swi vutaka assessment ku va va langutisa ku ri ndhawu leyi loko yi te ta ku laveka yini na yini na yini na yini ku ri na loko se va ta ku hi appointa mukontraka va ta swi tiva swa ku mukontraka lexi a fanekele a ya xi endla laha scope of work u ta fanekele ku va a endla yini na yini na yini mara leyin'wana ni nga hlamuselaku yona i ku hi hlupha hi problem ya ku loko va mukontraka a nyikiwe ntirho ku laveka cinci yin'wana leyi hi nyikaka problem that's why na tolweni loko ni tile kwalano khalanga ni ve ni vulavula hi yona ku MEC va va na problem leyikulu va na xiphiqo ngopfu project leyi nga vulavula hi yona mena n'we ya le kusuka le Tarental loko ni vulavula so MEC hi Friday va ta va karhi va ya languta ku ri na se va ya hi xivo va ta va ri kwale MEC va ya inspector ku ri ku va ku humelela yini because hi tshama hi karhi hi ta kwalano ka xiyana kwala ka n'we khalanga hi ta vulavula hi ndlela hi tiva ku ri ya hela a yi heli se MEC va te hawa sweswiyani ni lava ku ya le ni ya twisisa ku ri kahle ku humelela yini loko ku ri ku mukontraka wa tsandzeka hi terminata mhaka ya project because hi nge vi na project ya nkarhi wo leha ku ve munhu wa swi tiva ku ri u nyikiwe period yo karhi ku ri a va heta hi yona se mi vula ku yini Mongola mi vula ku leriya ri le Tarental na namuntlha ri se hela hi leswi hi kumaku report leyi hi kumaku yo khalanga
swi vula hileswaku patu leriya a ri heli ene report leyi hina a yi kuma yo tanihiloko a ni ta kwala ni fika ni hlamusela ku ri patu leriya ri salele hi nkarhi wa ku tanihi kwini sweswi loko ni vulavula so patu leriya ku na report ya ku patu leriya ri si hela se MEC va ku hawa me ni lava ku ya le hi ku a ni nge hlamuleli swilo leswi ni nga swi twisisiki ene na leswi ni nga swi tivi ku ri swilo swa ko swi ta hela rini ene na ko mukontraka problem ya ko yini so ti-engineers na un'wana na un'wana loyi a nga responsible for that road sweswi va fanekele va ya va accounta ka MEC a ri ko a ri vona ni twa mi vulavula hi cinci ya yini loko ni vulavula hi cinci khalanga ni vula swaku u kuma swaku u nyikiwe ntirho lowu karhi ku ri u va u endla woho ende u nyikiwe na standard xo karhi mara hikuva u kumeka ku ri vanhu van'wana lava va ku va nyikiwe ntirho va lava ku va ku ri ku sala mali leyi voho va swi tiva ku ri a swi koti ku ri yi nga sala va hetelela va compromise quality ya mapatu ya hina hi leswin'wana leswi MEC va nga swi caution-a sweswo futhi va nga tlhela va wona na ti-contractors ku ri loko hi ku nyike ntirho hi kombela u tirha hi ku ya hi scope of work lexi hi nga ku nyika xona na standard lexi hina hi lavaka xona kambe i va mani va pasisaka loko ntirho wu herini i va mani va nge ya hi wona wena va wona ntirho lowu hi ku hi vo xiphiqo la hi na ti-project managers both from our department and the road agency Limpopo loko ni vula so timhaka leti mi va ku mi vulavula ko hi toho sweswi va le ku akhawunteni hi toho voho ku ri va va hlamusela ku ri na ku endleke yini laha hi ku fana na liya hi nga tshama hi vulavula yona ya le Mandela Park a Gapane va tsake ngopfu vanhu va ku hoyi va Mongwe na MEC va tile laha ntirho wu le ku fambeni ku le ku endliweni ntirho wa kahle ngopfu na buloho leriya se ra tikomba ku ri le ku heleni leri le Gapane leswi vulaka loko swin'wana mi swi vulavula ma swi endla kambe sweswiwani hi na xiphiqo mina ni fambe hi patu hala ka Makuleke mabuloho yambirhi ya khukhuriwile lava va tirhanaka na timhaka ta maintenance a va tirhi hi so na sweswi loko ni hlamusela so ni ri mhaka yeleyi ha yi tiva hi ntiyiso Khalanga ha swi tiva ku ri ku na problem leyi ene ku na mapatu yan'wana yo ku tala loko ni vulavula so Khalanga MEC va le ka leswi ni swi vulaka stakeholders Tuesday stakeholders Tuesday lexi ni vulavulaka hi xona i xa ku va va hlangana na ti-communities from different areas because MEC loko va fika ka department va vurile va ku a va lava ku twa hi ti-officials ku ri no ku na swiphiqo kwini va lava ku hlangana na vanhu lava ti-community leti hinkwato ku hambanahambana ka tona va twa ku ri swiphiqo swa vo i yini ene na yini leswi nga endliwaka ku va swilo swi raruleriwa and ti-communities tin'wana leti tako va tlhela va appreciate ku va MEC a va nyike nkarhi futhi a tlhela MEC wa hina u kota ku va hlamusela ku ri swilo swin'wana leswi a swi nge vi possible ku ri swi endleka hi nkarhi lowu mi swi lavaka mara kambe hi ta swi langutisa but also va tlhela va rhumela na program ya hina leyi hi vitaka ya tikherekhere because i switirhisiwa swa hina swa department so hi kota ku va hi rhumela swilo swesweleswo ka tin'wana ta ti-communities kumbe ta ti-stakeholders tin'wana leti va ku ti tile ti ta rila hi mapatu ya toho ku va hi va pfuna hi intervention in the interim until ku kumeka mali ya ku va akela patu and leswi hi swona leswi nga hi pfuna ku va ku hunguteka ti-protest na strike because MEC u kota ku hlangana na ti-communities ta hina because MEC leswi va swi twisaka i ku va khetiwe hi voho vanhu lava va fanekele va hlangana na voho va vulavurisana na voho va twa swiphiqo swa vanhu lava ku na un'wana a nga ni rhumela hungu la Mongwe a ku i kombela ku twisisa ku hikokwalaho ka yini a Limpopo hi ri na xiyenge lexi venge i RAL hi ku ya hi yehe a xi pfuni nchumu ivi mina ni tsundzuka ku loko a heta ku vula sweswo ni tsundzuka ku tshame ku va na lembe rin'wana mi nga se fika na MEC wa n'wehe ku va na va Democratic Alliance va ha ri official opposition va ku entity ya RAL yo heta mali hi ku holela vatirhi yi nga ha endli leswi a swi fanele swi endliwa ku nga ku ndla mapatu ni vula sweswiwani loko ni tshame laha mapatu lama mi nga ma teka mi kumbe ma nyika SANRAL se ya tikomba ku endleka yini R81 yi le ku tirhiweni sweswi hi mhaka ku i SANRAL loko mo languta kusuka Giyani ku ya ka Malamulele hi mhaka ku se i SANRAL se ri le ku tirhiweni ra fambeka se n'wina loko mi tshamile tanihi hi department mi ri yini hi xiyenge xo fana na xexo xa pfuna kumbe xo pfuna ku ngeteriwa vatirhi lava va holaka va ku va tirhaka RAL va ka va nga tirhi nchumu Khalanga mi ta tsundzuka ku ri loko MEC va fika va kume ku ri na swiphiqo swa ku tala le ka road agency Limpopo i ntiyiso
roads agency Limpopo a yi ri na swiphiqo swa ku tala loko va za va fika le va fika na turnaround strategy mi ta tsundzuka ku ri ku ve na timhaka ta ku va bodo leyi a yi ri koho ku ri va resign va endla yini ku va na timhaka ta ti-over commitment leyi MEC loko va fika va ya consulta na treasury ku ri hi na swiphiqo la loko ku vulavuriwa hi over commitment a ku nga ri swa ku tlanga ekhalanga loko ni vulavula sweswi mapatu lawa sweswi ya nga ta akiwa ka lembe ximali leri ya fanekele ku va na ku hetisiwa mapato ya lembe ximali leri nga hundza because vanhu va endle over commitment but futhi mapato lawa ya nga ta va ya akiwa sweswi ya ta va ya karhi ya akiwa ya ku langutisiwe mhaka ta ku a ya ha lavi timhaka ta ku fanekele vanhu loko MEC a announce-wa mapatu because MEC va hlamuserile na loko va ri le eka budget ku ri timhaka leta ku va ta fika le va announce budget va tlhela va announce na mapatu lawa ya fanekele ku va ya akiwa ya nga ri kona kumbe ya nga ta ka ya nga akiwa a swi nge hi endleki loko ni vulavula so ku ve na sweswi loko le ka rally hi na acting CEO lontshwa hi mhaka ku ri ku ve na timhaka ta CEO loyi a nga vuya va suspendiwa hi timhaka ta mafambiselo ya swa timali ta roads agency Limpopo ku tlhela ku va na mhaka ya ti-over commitment leti ni vulavulaka hi toho ku va ku committiwa ene loko ni ku over commitment Khalanga ni vona leswaku tanihi community matala ka hina mo ku no hi lava patu hina hi mi tsalela papila hi ku no patu leri ra ta lembe leri taka ku ve budget a yi kona hi leswi swin'wana a swi endleka le ka roads agency Limpopo mara futhi ku va na timhaka ta ku private sector na yo a ku ri na macheleni yo karhi lawa a yi ringeta ku va hi pfuna hi ku va hi aka man'wana ya la mapatu mali yaleyo na yo a hi swi tivi na swa ku na sweswi yi helele kwini hi leswi nga endla swa ku MEC va ta na turnaround strategy ka entity leya roads agency Limpopo that is why namuntlha loko ni vulavula so swilo swi le ku antsweni le ka roads agency Limpopo ende na ku tshemba ku ri ka lembe ximali leri taku na sweswi kusuka sweswi ku ya le mapato lawa ya nga le ku akiweni ya ta hela and ya ta va ya mita standard xa quality lexi hi xi lavaka ku ya hi province mi ta tsundzuka na swa ku premier na vo va hlamuserile leswaku mhaka ya mapatu i yin'wana ya ti-problem letikulu laha ka province ya hina so MEC loko va fika le va hlamuserile na vo va ku a ni nge swi koti ku ri me ni fika laha ku va ku ri hi va na ti-financial years ta ku tala leti hundzaku mara mapatu ya heli mara futhi na ku mapatu man'wana yantshwa a ya loko akiweni ku tshama ku karhi ku akiwa pato rin'we for 3 financial years va teri sweswo swi fanekele swi va history ka department na le ka roads agency Limpopo leyiwani i homework mongo famba mi ya languta ku xiyenge xexo xa road agency Limpopo mali leyi xi yi tirhiselaku ku kundla mapatu na ku ya hlayisa na mali leyi tirhisiwaku ku holela vatirhi ku tele yi loko mo ze mi fika mi kuma ku tele leyi ya holela vatirhi pfalani xixexo a xi pfuni nchumu Khalanga leswi ni nga xi vulaka ku mali a ni ku homework homework le semen na nhlamulo ya yona okay hi ku yes budget leyi va ku nyikiwaku administration ka road agency Limpopo a yi hundzi leyi ya kwa ti-services okay loko swa ha ri tani hayi swi vula ku swa ha famba kahle se a hi heteleni ke le va nga ni yingisela ka makuleke maintenance liya va yi langutela rini namuntlha hi ra vumbirhi loko ni vulavula so hi taske ti-engineers kumbe lava va swa vutivi bya ku ya va kambela ku ri patu leriya ku laveka yini ku endleka yini loko ri ku in the immediate swilo sweswo swi ta kota ku endleka hi nkarhi lowutsongo hina so hi ta kota ku va hi rhumela team ya hina because loko yin'wana ya mintirho ku kumeka ku ri hina as a department hi kota ku yi endla ende swi yi savela na ti-cost mara loko ri ku swi lava lava va roads agency Limpopo va take over in terms of maintenance na swin'wana na swin'wana hi ta ringeta ku va hi vulavurisana na vo va ya le mara lexi nga xi vulaka ku ti-engineers ti le ndleleni loko ri ku
ti si fika ti le ndleleni va le ku teni va ta kota ku endla assessment ya ku va patu relero ri kota ku va ri nyikiwa ka attention ri kota na ku lunghisiwa ku fana na man'wani mapato lawa ya nga ta va ya karhi ya nyikiwa attention ya nga ta va ya karhi ya lunghisiwa. ni mi vutisa rini ku va yi kume yini? Nkarhi wun'wana na wun'wana khalanga hina hi tshama hi ri koho riqingho ri tshama ri pfulekile a hi na problem a hi chavi ku akhawunti yi ntirho wa hina wolowo. Ni vula swona a ni sweswi a hi swi tivi ku va le kwihi hambi va ha ri ndleleni hambi va fikini. mi ngo hi nyika mavhiki mambirhi. Okay. Yes, mi nga hi nyika mavhiki mambirhi ku va hi langutisana na yo mhaka yeleyo na ku tsundzuxa na ku hi tsundzuxa futhi a hi na problem hi tsundzuxeni. Na hambi mavhiki mambirhi ya nga si hela loko va vona nga ku vanhu valava a va vonakali kwalano va hi tsundzuxa na hina hi ta kota ku va hi hatla hi khomana na vo va kota ku ya va attendana na timhaka teleto. Tatana Mongo ni khenseli swinene nkwara n'wina ku tiya ku engeta. Ku khensa mina khalanga ni khensa na vayingiseri va Munghana Lonene. Emmanuel Mongo wa vulavulela ndzawulo liya timhaka ta mitirho ya vaaki magondzo na miako va kha va kombisa hi timhaka toleto. Un'wana tshama ni byela ku ya hi swi vonini ku hikokwalaho ka yini va ku siyile wena loko va ta Bush i mhaka ku a va swi tiva i ta swi vona swilo leswi swi nga kola ko va na yini. Mi xiphiqo xa mi ku loko mo ze mi ni rhamba ni ta laha mi nga kona loko ni ta famba ni kha ni xiyaxiya ni va ni kha ni xiyaxiya swinene se a ni tivi ku kumbexani sweswi nga ta endla ku ni nga yi kun'wana ka tindhawu to tala ke kambe a Bush ni nyikiwe xitulu lexi hi premier ni mukhanselara wa Bushbuckridge hinkwayo fu i mhala hinkwayo fu i mi mukhanselara hi ya twa nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 2 ne na vongi n'wana Timaleke kusuka kwalano ni lava hi vulavula leswi va ka hina o swona leswi ni lava hi vulavula hi timhaka leta milawu ya le ngomeni twanana un'wana ni rhumele tsalwa la ra milawu ya le mugangeni va ku loko mi lava ku endla ntirho tigigi mi kombela kwale aka Madlala mi humesa fayini kwale ka Madlala mi endla ntlangu wa n'wina swi vula ka swi onhi nchumu hi ku loko ri ku ni humesa fayini swi vula ku ni nga endla fayini yi fika yi tshungula yini lexi loko no ka ni nga endlangi xi nga ta ka xi hi va ka yini a hi mi twenini 0860002543 i mani a vekaka milawu nako yi va yi kha yi lava ku fikelela yini. Khenseli Bongeng wa Munghana Timaleke MEC Bioscope Makam na Hosi Ngove kumbexani loko ho kuma nkarhi a hi ta fana hi vulavula hi swona leswi ku hikoko milawu leyiwani a mi twa ku ku na milawu leyi vekiwaka emigangeni tiko ra hina ri na vumbiwa byi ri milawu hinkwayo leyi vekiwaka la tikweni leyi yi fanele yi fambisana na vumbiwa. Loko sweswiwani mi ku mina ni nga ndli gigi hi mhaka ku mina vhiki leri ni ya ka Bon'wana a ni tivi ku hambi ku swa ngoma swi fikile ke kambe loko ku ve mina a ni nga ndli gigi hi mhaka ku na ngoma i nawu lowu wu vangiwaka wu tisiwaka hi yini. Okay hi sweswo leswi wu swi tisaka se loko ni ya hakela sweswo swi tisiwaka swi cinca yini. Okay loko se ni hakerile mali liya yi ya kwihi ma swi vona nyana swilo leswi hi nga khomiwi nkuzi ene loko hi khomiwa nkuzi hi tihosi se swi va swi nga ha ri kahle. Se a hi vulavuleni va ka hina a hi vulavuleni hi vulavula hi timhaka leta ngoma leti i nguva ya koho leyi ene na swi lava ku vanhu va ya dya vuswa va khandziya na swithuthutu hambileswi va nge ni nga vuli va khandziya na swithuthutu va huwa kwale a tiphulwini teti va ku ti ri koho kwale va khandziya tibasikiri na hinkwaswo sweswiya veri ni nga swi vuli va kwata vanhu loko ni huma lava moyeni va ku wena ni ndle ku boxa swi le ngomeni okay ni nge he vuli ke a swi lava ku vanhu va ya hlangana na sweswo kambe xivutiso i ku na ku swi lava ka hina i nkarhi wa kona na wa ku tin'wana tihosi ti pfuka loko ri ku tihosi byeleni wa ka hina ni byele loko lawani a ni ta mi byela loko lexin'wana ni nga xi yisa ka MEC kumbe ka
ka mutshamaxitulu wa yindlu ya tihosi hosi Ngove ni nga swi yisa leswi loko vo lava ku xi vona veri milawu ya ko yiri na rindzele riqingho kwalano ne milawu ya ko yiri wa yi laveki atikweni tigireme sweswo hamba ku nga ri na ngoma hi swilavi tihunyi a ku tshoviwi a ku yiwi na sweswo hikuva ni mi ta kuma van'wani va kha va ti hungasela kwahala masitwisisa a ku sindziwi migingiriko hinkwayo yo katsa semende ya pfumeleriwa no aka maaka ntsena loko mi nga yisanga n'wana engomeni kumbe ka madlala loko mi lava ku endla ntirho tigigi mi kombela kwale ka madlala mi kombelela yini hi ku swa ona mi kombela kwale ka madlala mi humesa fayini ka madlala mi endla ntangu wa n'wina swi vulavuli a hi amukeleni loyi ni hlekani I Gezani kusuka ka Xigamani. Gezani loyi a nga dya vuswa u nge vi Gezani i nga dyangi vuswa a hi yeni ni mahlweni Mina bot pepe ndiuza ntlheni Dzabela ntlheni va mazothola ngoma bot pepe ku vitaniwa tiko ku sele masiku kumbe tin'hweti to karhi va ta tshama hansi ku fana na le ka hina tikweni hi na palamende leyi vitanaka a central committee leyi yi vitaniwaka yi tshamaka hansi ku vulavuliwa hi leswi nga ta byeriwa vaakatiko ivi loko central committee yi pfumelelanini na milawu leyi nga ta va yi ri kona laha ka ngoma yaleyo va vitana vaakatiko ku ta kaneta swilo leswi nga ta va swi kha swi fambisana na timhaka ta ngoma and the most vanhu lava va nga vaakatiko ka Xigamani vo tala va vona va cinile ngoma se ngoma bot pepe loko yi ri kona tikweni ku tivisiwa tiko ka ha ri na nkarhi ku n'wina mi lava ku tlanga mi nga ta va mi na mitlangu hi kombela mi zilanyana n'hweti leyi hikwalaho ka ku hi ta va hi ri na ngoma leswiya swo pulana timhaka ta mucato timhaka ta tigigi kumbe yini hi kombela mi pfa mi swi postponela tin'hweti leti taku ta vo July kusuka laha ka ti 21 ku ya le hi ku ngoma yi ta va yi herile ivi tiko ri tshama hansi ri vulavula ivi ku twananiwa se loko tiko ri twananile botet se hi famba hi leswiya tiko ri nga twananisa swona ivi ngoma yini ni vula na sweswi ngoma yi kona ka Xigamani ntirho wo fana na loyi swa tigigi na yini na ti-radio swi yimile mara kereke vakhongeri a va yi vakhongeri lava mikosi a va endli mikosi ya vona va ri free a va endli mikosi ya vona va ri free mi vula yini leswiya swa ku ri kosi a ni ma swi tiva bot pepe loko ku ri na nkosi ku yimbeleliwa tinghoma letiya ta ku horisa vanhu lavaya va nga loveriwa hozana ya yimbeleriwa kwalaho nga swi twisisi mara a ni mi ta mi lavi tigireme se va ta yimbelela njhani a ni phela khale ka matiko swilo swa tigireme a swi nga ri kona swo nghena sweswi a swi nga ri kona sweswo munhu sweswiwani bot pepe a lu na ti-right ku na constitution ya South Africa kambe loko tiko ri twananile ku fanele ku fambiwa hi lero tiko ra pfumeleriwa ku twanana hi milawu leyi yi nga fambisaneki na vumbiwa ku na milawu ya tiko ra hosi yaleyo ni vula swona ni nge hosi ya pfumeleriwa ku yi endla milawu leyi nga fambisaneki na vumbiwa ke ya pfumeleriwa mara ku ri ku tiko ri ri yini hi ku hina vanhu va tiko hi na ti-right ta hina a ni mi ta chuhisetana kwalaha tikweni mi ku Brabisto a nga vulavuli hi ku loko wo vulavula i ta swi vona se va nga vulavuli mara va ka va nga swi lavi a ku chuhiseriwi munhu hi nkarhi wa ngoma loko wo tlula nawu lowu nga vekeriwa tikweni hi rhumela goxa yi ta ku boxisa okay loko wo tlula nawu hikokwalaho ka yini sweswiwani mi ni byela ku ni fanele ni ta hakela mali ya fayini ku ve nawu wu vekiwile ku a ka ha laveki tigireme mara mi ku loko lava ku chayisa i ya humesa mali
swi vula ku grammar yi onhi nchumu ka ngoma hi ku loko se ni humese ku hava sweswo swo ku loko lava va chayisa gram ta ka 5 ku hava sweswo na wa ka gan'wani ku loko wena u ri na ntirho fana u yimisile ntirho walowo wo chayisa ti-gram until ku vhe ku hindza tiko ri zilile sweswi ri le hansi ri titimerile ngoma i yin'we ntsena Botpet ku nga ene loko va zila swi vula ku na i ku hava vafana lava vo yima na vanhonyani loko wo ku kuma u ri yimi na nhonyani na vusiku xitrateni ivi u tlhela u tsutsumela ka hoko loko u fika le ta ku dya ku pimpa papa ivi ti ku khoma xisola hosi xisola xisukile i brabito kuzoa xigama 0860002543 n'wina mi ri yini hina tindzimi palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM komandana ene futhi hina hi swi lavi swa ku n'wina mi nga dyangi ku vuswa mi ta vulavula hi ku ve ri xin'wana xa xiphiqo lexi endlaku ku va na mihoyihoyi i timhaka ta ku lava va nga dyangi ku vuswa hi vo va tlhela ku va lava ku nghena va vulavula la timhaka ta ngoma swi tshikele ni va lava nga dya vuswa va cinile ngoma a hi ku timikisela mina 0860002543 n'wana mingiserelo nhlekani hi khalanga minjhani hi pfukile minjhani bota mina hi pfukile leyi mi nga hetelela hi yona hi yona la ta vula yona ku probleme yaleyo ya vanhu vo ka va nga dyangi vuswa loko ni nga ta nghena makeni khalanga i ku milawu ya South Africa na timhaka ta ngoma ingaku a yi fambisani mara ni twa ingaku ko va na tindhawu tin'wanyana leyi laha ngoma yi fambisaka ngopfu na hi vanhu va xisati masiku lamawani vanhu va xisati va hoxa ngopfu tinhopfu ka timhaka ta ngoma njani ni tshame ni attenda ngoma yin'wanyana a ku swi swo tala milawu yo tala a yi fambisa hi munhu wa xisati milawu leyi a yi fanele yi vekiwa laha tikweni a ku ri munhu wa xisati loyi o ka a nga yangi ngomeni munhu wa xisati a nge vulavuli hi timhaka ta ngoma se swi ntiyisa mi twanga na siku rin'wana nga ta va nghena mhani ku n'wina mi nga ngheni ka sweswo kona kwalaya ku nga vulavula mhani ya loyi ya xisati mi nga n'wi byela ku ri wena huma ka swona tiva ta tikhoma milawu ya kona yi veka hi munhu wa xisati wa ya fanele veka milawu ya ka madlala ku ri ku anga ku timi le ka madlala ku fana na milawu yihi so nyikeni xikombiso xa milawu kumbexani hi ta kota ku twa ku yi famba njhani a ni vuli lele ngomeni ni vula leyi nga vekiwa ya a ni vuli leyi vanhu va dyondzaka yona loko va kha va dya vuswa hi va hi kha hi tiva milawu ya kona swo fana na radio a ve ri Munghana Lonene hi nga yingisi or a ve ri radio hi nga chayisi ve ri hi chayisela hansi ni twa ingaku swi nga tshamisekanga loko sweswiwani ni endla ntlangu ti duma radio vana va ri ngomeni van'wani va rhandza music vanhu a nga suka a nyenga va chava sweswo taniya ngomeni a nge nyengi but ku na vanhu lava va nga nyenga ngomeni hi ti-reason to tala a ngomeni ku na nawu leyi handle ka loko ku ri ku sweswiwana ka ha ri hava nawu hina hi tiva ku ri na nawu leyi ngomeni hi nkarhi lowu ni nga yimba hi wona a ku ri na vanhu vo tala va nga nyenga a ngomeni swa lembe ri 86 he vanhu va nyenga swi humelerini sweswo na le ndzhaku ka 86 swi humelerini i mhaka ya ku a va ku yini a va twi nga ri hala handle ku nandziha ku tlula ngomeni a swi kona process hi mhaka ku a ku ri vuhlangi a ku ri hava rezini munhu yo tikuma a fike kaya se mara ti-radio loko ti ka ti duma mi kha mi tlanga va teti mi nga ta mi kha mi tlanga tona swi onha ku se swi nga endleka n'wana a navela ku na vana va kasi mi yisa vana le a ngomeni vana ni vula voho va lava va malembe yo hindza 10 a ni fana hi nawu wa tiko hi nawu wa Limpopo 12 wa malembe loko ni nga hoxisi ku ya henhla a swi tirhi sweswo mi vulavulaka hi swona khalanga that is why a ku sunguleni ni vurini ku nawu wa South Africa na nawu wa ngoma a swi fambisani ko va hi ku ntwanano wu fanele wu va kona exikarhi ka vaakatiko na ndhawu ezitha na loyi a yimisaka matlala hikokwalaho ka yini swi nga fambisani swi nga va swi vula ku lava va nga ndla vumbiwa a va swi tivi swa timhaka ta vuswa van'wani va kona a va swi tivi a va yimbangi ya ni mi twini hi swona hlayisekani ve ri xiphiqo lexi hi nga na xona i ku va vanhu lava swi nga va khumbeki ku va va vulavulaka
African Development Bank yi nyike Afrika-Dzonga kwalomu ka $475 $475 million ka ti green project ntswini swo ku lwisana na ku cinca ka xibakabaka ku cinca ka maxelo ntswini a ta swi vulavula siku rin'wana kambe amukeleni un'wana mi yingiseri yi twa ku yi ri yini hi leyi mhaka yi va ka hina ene mi yi twa kahle a hi na hina la ka Afrika wa vulavula a hi na xiphiqo hi hava hi n'wina mi hi rhumelaka mahungu lawa mi ku hi vulavula hi wona hina hi ngheni helo ka swona loko ku ri ku swa muganga walowo mi twanani ku mi ta andzisa sweswo hi swa n'wina loko ku ri ka mi twanananga hi swa n'wina kambe hina ho hundzisa hungu ku ya hi laha a hi amukeleni muyingiseri loyi nhlekani ku na munhu la 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni un'wana muyingiseri loyi nhlekani nhlekani botat na vadzombi aye papa mo ni vutise xivutiso xa kahle se ni kombisa nhlamulo to hlaya loko ni kha ni languta swilo leswi hi hlanganaka na swona mugangeni makaya ku i vo mani va veka ku milawu leyiwani swi ka ku swi controversial mara swi nga ri controversial botat loko nga a swividyweni va mani lava va tikisaku ka lava nga xikolweni lava va nga yangi ka xikolweni i va mani lava fambaka va kha va haraza vanhu va ku nawu vuriso wa hosi ku yini ka lava nga xikolweni lava va nga yangi xikolweni laha ku nga ku hi tsutsumela ka madlala ya va supervisor kwaleyi swi tshamiwa hansi ku vulavuriwa milawu leyi ka yi nga tiviwiki ku ya vumbiwa yena yi yini against leyi hi vulavulaka yona lawani i vo mani vanhu va kona hi lava nga xikolweni kumbe lava va nga yangi exikolweni na and ku nga swi langutisa n'wina sweswiwani loko mi tlhelela le kaya leyi mi ya byeriwa nawu hi munhu loyi a nga tsutsuma xikolo ka grade 5 ka standard 3 ka standard 9 mani a hi leswi swi endlekaka masiku lamawani lava va nga tsutsuma xikolo lava va vuyaka hi mathinganyana yo ni ta ku byela swo karhi van'wani va kombela hi tihosi leti va nga na tona va ti landzelelaka endzhaku va yimela ku na mithongotelo leyi va yi lwaka na hinkwaswo kambe loyi a nga ya exikolweni botet a nge veki nawu lowu nga ta va inconsistent na constitution ya tiko ra hina so swilo leswiwani hi swi endlaka hinkwaswo leswi na leswi hi nge i ndhavuko a ku vekiwe swilo swi endliwa hi vanhu lava va nga tlhantlhamuka emiehleketweni va ya ka xikolweni because lava va nge tshamela le mugangeni sweswiwani hi lava loko mo langutisa 80% ya kona hi lava nga tsutsuma xikolo hi lava va lava ku kuma ku hakiwa mali yaleyo a ri nge kutsi ku mali ya kuyini hi yo ka vona va fana va lava yona swi fana na vanhu va lava masiku lamawani va ka va nga yangi ka xikolweni va lava va tshamaka ka TikTok va byela n'wina ku murhi wa so wu endla yini murhi wa so wu endla yini eka leswiwana leswiwani a va tivi nchumu ya bolotana a va tivi nchumu hi tala swilo leswi u faneleke u swi dya va yimi la switarateni lava mi byela ku leswi swi endla na munhu wa n'wina mara a nga tivi nchumu lowu wa yena so hi sweswo mi lavaka ku mi tshamisana swona ene leyi mi taku na leyi yin'wana mi taku na yona bela na yona hi yin'wana ya hlupha van'wani va weluvele ku hi byeleni ku ku hlanganisa tluka leri na tluka leri swi ta ndla leri ivi ti vutisa ku yena i swi fikelele njhani loko hi ku n'wi languta ku leswi ka se laha ndzi ha lahlekisana mara kambe se hi fanele endlisa ku yini ku veri n'we okay yimani nga ku n'wina veri nu lava va nga dyondza a va yi tinhlengeletani leti loko ku va na xivindyo a va yi hi mhaka xin'we dyondzo loko u ye dyondzeni yi ku pfulela swo tala u nge tsutsumi ngana i ku ni ya tshamela ku ya kanganyisa case ya munhu ni swi tiva ku loko ni ya khote yi ni lunghi ni ya na tinghenisa ka swiswoka leswi ni nga ta tshama mundzuku ni ri mhakeni ya swona otaita mi nyika example ka sweswi ni swi vulavulaka ma va tiva n'wina tihosi leti tihosi to tala sweswiwani i tintangha ta mina na mina because na mina mi tivi i tintangha ta hina hi lava hi nga na vona a swikolweni i vangamani lava va nga tshama mugangeni yaleyo va nga pfumeli handle ka ku veka khansele na vo
nabo ixivandleri vomakhazi na vomalume lava va rhanaka va fambisaka swilo vo tala va le mintirhweni. Tindhawu leti leti hi vulavulaka tona ta genge ya hina vo tala va le mintirhweni hi mhaka ku swin'wana va swi tiva ku ko va ndhavuko mara swin'wana swi inconsistent na constitution ya hina a swi fambelanga na vumbiwa bya tiko. Mara lava va nga vekiwa ku va tindhuna va mi swekela ku switandi lava va mi lava ri professor na ri dokodela ku va tidyondzo. mi twisisa leswi a swi vulavulaka a ta suka a mi byela ku mina ni byela dokodela ku a endla yini laha hi le ka hina. So issue yaleyo ya ku swilo leswi swi endliwaka i mhaka ya ku kombeta xiyimo lexi hi nga ka swona na swiyimo leswi hi nga ti langela ku va hi va ka swona hikuva loko i langa ku tshika xikolo hi mhaka ya peer pressure ya lava ndlela yo endla mali ni ta sala na ndhawu na ndhawu ejita ku ndhawu ejita vanhu rhumala ku famba ka botcard va byela ku vele va lava 100 rand ka botcard va lava 150 a ndzi ta sa tani xa lenga sifamba trotla ku xita famba ni ta lava 150 ndhawu ni ka nyika ndhawu ejita 100 rand ni ku 50 rand. Lava ndlela yo hanya na yena so na vona va lava va nge va veka milawu nyana yaleyiwani ya ka madlala laya i genge ya leyi nga tsutsuma swikolo leya loko n'wina mi endla leswi ya ta tsutsumela ya xava bakitani swa mukomboti tshama na swona hi va khala bya va kona masiku lama mpela na metweni a ni nga lavi ku va controversial na ke hey katika la 0860002543 ndakalexi loko Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM inkombo timineta hi seba awara ya mbirhi nongonoko wa Afrika wa vulavula ta fika makumu kusuka kwalano dumba na mina nongonoko lowu nga ta landzela hi rito ra Ike Ngoveni ai i kwihi yena Ike la ku n'wi vona i sale njhani a ni nga swi tivi ku Ike xicini xa ndhuma hi ndlela leya kambe ya nga ta va mi tisela nongonoko dzumba na mina hi awara ya andaka mahungu ya misava ya awara ya mbirhi lawa yi nga ta ta na bongi n'wa mun'wana Timaleki hi vuhumelerisi bya Mchangani n'wana mingiseri hi lo a ku na munhu la 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela enhlekani papa mpfukile hi pfukile hi ngo vona bote mpfukile man a khensa mbala va nga bala kusuka kwalanga bardamu inkomo khalanga ni tlhela mi vulavula milawu ya kona leyi ya mayelana na ngoma mani ni nga mi yi hlayela yona kambe mina na xiphiqo nyana maxintsanana hi ku loko hi tiva loko khale ka matiko loko munhu a yise n'wana ngomeni a ku tirhi misava swo fanisa na sweswiyana kambe sweswiwani hina hi byeriwa ku ri nona semenda yi tirhiwi ti-project ta hi van'wanyana semajeni ti stakile botet man a hi nga tivi kumbexani ku leya hala ka semende swa fambisana na kumbe swi fambelana ku munhu a yisele n'wana ngomeni na mara a ni ngo mi lo twanana kwala mugangeni na mi va mi lo twanana phela leswi mi handla ya swona swa le ka ndhawu yin'wana mara hina a za nga byeriwa ho twa mangurumele va ri amiyangi hlekele tanihi hini hi wela hala ka vukosi lebyin'wanyana botet a ni vuli swa vukosi na mina ni vula tanihi vaaki ni nge n'wina tanihi vaaki mi yini ti hlekele tanihi na ta vaaki mina botet no twa hi ngurumele mina ni hala xilungwini mavote ku na vatirhi va byela ku hayi no swi nge koteki ku hi ya endla project ya wena ku va ri a ku khomu na semende mara lawani ve ri leswo aka hi semende wa aka ntsene loko ku ve a wu yisangi n'wana aka madlala mina ni na n'wana loyi a nga aka madlala botbek ni vula ku swa tiko rin'wana leri a hi ri ka n'wini swa tiko rin'wana okay a no kumbexani milawu yi nga gazetiwa hi yini ya vukosi hayi kumbexani a hi fanele hi fike kwalano ka ku milawu leyiwani a yi fanele yi fana a ni ya ndhavuko wun'we
ndhavuko bothet loko yi ri ya ndhavuko n'we yi fane yi fana swi tiveka ku hayikho loko ku ri nkarhi wa ngoma xiyimo xi ndlisa leswi na leswi na leswi na leswi mi te na tlhelo rin'wana leri a hi nga lavi ku nghenisa va hosi Mdavula ka mhaka leyi kambe hi nga ta ze hi va vitana hi ta va vutisa ku hikokwalaho ka yini va nga vi na gazette ya milawu ku swi fana swi leswiwani ma swi vona hikokwalaho ka yini lava va nwaku veri lomu byaleni tithavheni ti ri ku dumeni ka matiko lama ma nga kwala tlhelo ka leri ri nga na ngoma hi ku hina hi tiva ku ma seketelana matiko lawa a swi fane swi va tani nemetweni bangi kalanga inkombo ta mina khensa swinene hi sweswo va ka hina tsundzukani hina hi ri ngoma yi kahle a yi ngheni helo kwalano a hi ri milawu leyiwani a yi kahle a yi ngheni helo kwalano kambe hin'we mi nga hi rhumela ku vilela loko hin'we mi nge hakho hina xiyimo lexi a hi na xiphiqo kumbe hina hi laha hi nga kona xiyimo xi tani a hi amukeleni no hi nhlekani lo sele mrozwi na vayingiseri ahe no la ku kombeta ku kunene ku na xivulavuri lexi nga nghena xi ku milawu leyi loko yi kha yi vulavuriwa vanhu a va fanele va dzikisa mianakanyo swinene na hi xinghezi kumbe hi mindhavuko ya valava le Europe loko hi kha hi dyondza swa kombetiwa ku ri culture a nchumu lowu xi ngo tshama xi yimile swi vula leswaku hi ku ya hi minkarhi xa hundzuluka xi cinca na minkarhi ni vulavula Khalanga a ni ri mufambisi enkosini etikweni rin'wana a ku tele swinene a hi nga twanani na loko hi kha hi fambisana na swivulavuri hi mhaka ya ku a hi pfumeleriwi na ku vekela microphone na spikara ku hi just hi twanana kokwalaya hi ku ku na nawu lowu nga vekiwa ku swi nga endleki se hi tivutisaka ku va hi tirhisa microphone hi kha hi twanana kwalayani swilo leswi nga ta teka kwala ka va ma 2 to 3 hours ku ta va ku onheke yini a ngomeni se maswivona leswi a swi fanele swi cinciwa hi ku a swi twakali ngopfu loko a ku ri nkarhi lowa wa khale va yimisaka na tihuwa tin'wana na tikweni va yimisa na swa mabyala na swin'wana a hi swi twisisa hi ku hi nkarhi lowa wa khale leyi a va tlanga swingomani na mathini ende byala a byiniwa ngopfu hi vanhu va xinuna lava va fanele va va le ngomeni va langutela vana va hlayisa vana se a swi nga laveki a swi nga laveki ku munhu a va ku ndundandunde na vakhumbi hala kaya vana va ri voxe leyi va rile hi swona ende nawu walowo a wu twaka se sweswi swa ku hi fanele hi nga twanani na loko hi tlhe hi fambisa nkosi swi onha yini aka madlala hayi no a hi gimeteni kwalano kambe i xivutiso lexi a hi xi helangi lexi yi fane ya haya mahlweni khensini mingise inkomu swinene a khensa hayi Afrika wa vulavula na nongonoko lowu wa humelerisiwe hi Cindani Eric Mabasa ni Khalanga Pet Mathebula mana siku leri ni mi tiphina ku yingisela nongonoko leyi landzelaka ku ya amahlweni a hi hlangane na kambe ka nongonoko lowu fanaka mundzuku mina ni ri ka n'we na vulavunga kwala tlhelo ka n'we hlekana wa n'we a wu lowunene sweswi awara ya 2 mahungu ya misava na vonge n'wana Timaluleke ya vonge Playfontein, Musina, kuyafika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Makumbandlela.